ngenshonga ya corruption no mu Uganda ni kasi akuba waza kushanga nyondi yakachiko ka park no kasi no chetashi umcheno ninjira no mcheno gutukire kubinga akuba ndi yakachiko ka park no shanga ngo buri financial year auditor general reporting ngo nturuzinga 10 trillion ejo ni budget ya PDM y'emyaka 10 obusiriri 10 so hati njimanyisa ngo twaba tukatayiringire as efforts leakages twakubiye twine ibintu binje munonga na example tukafunaho buzu cases inche nkano mu Rwanda abantu bakuriya sente zengudo so hati nka national scale kilometer yakubira impango n'urugudo ruhango rushanga umuntu yayiba reports ndwatuzine warebaho icyo kweta mischarge cases za mischarge no kushanga ngo inesente nonda kukoreshi ukabudgetingireshi ngo umuntu azito mukindi andi bibindi bakozitamunebera cyamu nibazigeze kuri tuine cases za mischarge nyingi na diversion za sente embezzlement cases no tizukira kuba nyingi konka nyene nyapiringa one kugira ngo ebiragiye bitwine ebikwata corruption nibyemarira so ni shabangu enforcement ebeho kandi ebe strong akatantu enda kusindika message mpango ntutekwa kubaitinga umuganda agamba okuruma no mega we must indeed crash okumega norma we must nicho crash cyenyine cyagambira president and we must be seen to act president witu tumukunda gonka ndebereho nka revolution ayi general MK ayona teko mahe hata streamlingira mahe ebintu byabene bisera munonga bakuyine muri kegizi yabicendeza ebyamajuta hati yatamu ferry station zo barracks abantu no jonyo eraho umanyungu azakora tare byo kuteka kana so hati ningira ngo ntwetaga wiru yo kwemforcing ebiraje bitwine nkihanga otherwise nuriyo nturebe kakubi nkihanga ikintu cya corruption cya kabiri na ntferereza abantu because sente zikabenza zigure mbazi omarwaro gitu ezi sente zikabenza zitombekere ngudo zitu ezi sente zikabenza zitiyamba akutungura amashomero gitu hati twine nk'emihanda ekwetaga kugaruka ku revampinga kuyiha yona nergaho twine imihanda hateri ku munonga yakubene korwa so ntwine na ministry ya works kuje kirakore bushenyi hateri mamazo bushenyi n'amazo so hati njana rero so ninjangu corruption willingness must be seen na president okusupportinga as efforts as a parliament as a IGG as ebitongere bindi kureka ngo twakorashinga corruption